Dobrodošli na vaš prvi trening kickboksa koji možete raditi od kuće bez ikakve opreme i za koji je potrebno samo 30 minuta. Ovo je trening za apsolutne početnike, ali može valjati i onim iskusnim vježbačima, tako da bez obzira na nivo spreme možete ga probati. Ne treba vam bukvalno ništa, samo malo prostora i volje za treningom. Tako da ako želiš da probaš kickboks, da naučiš nešto novo, probaš ovaj trening, pauziraj video, obuci šorc i majicu i onda hajde da krenemo sa treningom. Ako se pitate zašto da slušate mene u kickboksu, ja sam Albert Ugrinčić, profesionalni sam kickbokser i licencirani kickboks trener. Bavim se kickboksom već duže od 10 godina i svakodnevno aktivno učim, vježbam i podučavam druge ljude ovom sportu kako u treninzima u klubu, tako i u privatnim kickboks treninzima. Aktuelni sam vice prvak Evrope pod VAK organizacijom u teškoj kategoriji. Imam više od 80 mečeva u kickboks ringu i vjerujem da sa svojim znanjem mogu svakog rekreativca i početnika naučiti dosta o kickboksu. Počinjemo odmah sa zagrijavanjem tijela i krećemo od poda prema gore. Prva stvar što ćete uraditi jeste pridržati se za nešto, zid ili bilo šta. Krećemo dole od nožnih zglobova, 5 puta pravimo rotaciju u jednu stranu. Tako, sve idemo zajedno, možete pratiti mene, onda 5 puta u drugu stranu. 1, 2, 3, 4, 5. Tako, onda idemo i sa drugom nogom. Ista stvar, u jednu stranu. 1, 2, 3, 4, 5, pa u drugu. 1, 2, 3, 4, 5. Nakon toga stanemo i polako se podižemo na prste, idemo isto 10 ponavljanja, stisnite dole, stisnite listove na kraju pokreta, malo se podignemo i dodatno zagrijavamo i mišiće listova, a i zglobove nožne. 8, 9, 10. Odlično, završili smo zagrijavanje donjeg dijela, prelazimo na gore, počinjemo sa kukovima, tj. nastavljamo s kukovima. Podižemo nogu iznutra, idemo ka vani i pravimo 5 rotacija. 2, 3, 4, 5. Sada radimo kontrarotaciju svana unutra, također 5 ponavljanja. 2, 3, 4, 5. Prelazimo na drugu nogu, opet iznutra ka vani. 1, 2, 3, 4, 5, opet kontrarotacija zvana unutra. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično, raširimo malo noge i sada ćemo probati napraviti jedan malo dublji čučanj, dohvatiti pod sa rukama i odavde istegnuti se 5 ponavljanja, samo zadnje lože polako istegnuti. 3, 4, 5. Odlično, nakon što smo uradili to, ostajemo u poziciji raširenih nogu i idemo na jednu i drugu stranu. Polako zagrijavamo i stomak. Po 5 ponavljanja sa svake strane. 4, 5. Poslije toga dižemo ruke gore i radimo 5 rotacija po strani. Čitavo tijelo u jednu, u drugu stranu. 2, 3, 4, 5. Odlično, to smo završili. Prelazimo i na ruke i ramena. Stišćemo šake, ruke pored sebe u nivou ramena i pravimo 10 kratkih rotacija u jednom pravcu. Naprijed ili nazad, možete izabrati kako vi želite. 6, 7, 8, 9, 10. Stanemo, ne spuštamo ruke, idemo nazad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne spuštamo ruke i dalje, stavljamo ih ispred sebe, napravimo promjenu i ruke nazad. 10 ponavljanja, opet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tako. I dalje ruke držimo sa strane, nismo ih još pustili. Idemo sada zagrijati malo laktove, 10 ponavljanja u jednom pravcu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, pa 10 u drugom. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Odlično, nakon toga možete malo spustiti ruke, znam da ramena zabole. Idemo još 10 ponavljanja, 5, 5, naprijed, nazad glavu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično, onda idemo lijevo, desno, uho do ramena također 10 puta, 5 po strani. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To bi bilo to, uspješno smo se zagrijali, sada na brzinu popijte malo vode, dođite sebi i počinjemo odmah sa nastavkom treninga. Ovaj dio treninga najbolje bi bilo raditi negdje ispred ogledala kako bi mogli da vidite i korigujete greške kojih će sigurno i da bude. Ali ako nemate ogledalo, nije također problem, možemo i bez. Prva stvar koju ćemo da učimo jeste kako stati u gard. Gard je različit kod sviju, ne postoji jedan apsolutno pravilan način garda, tako da nemojte previše da se zamarate sa mnogo detalja, već samo probajte da stanete onako kako vam je najugodnije i da ispoštujete one stvari koje ću naglasiti, koje su zapravo najbitnije. Kada stajemo u gard, bitno je da noge budu malo šire od širine ramena. Također treba imati malo blagog čuča u nogama, ne treba da budete previše čučnuti, ne treba da budete preuspravni. Nakon što ste napravili blagi čučanj, ruke treba da budu paralelne jedna sa drugom. Šaka zadnje ruke treba da bude usko pribijena uz bradu i lakat treba da bude usko pribijen uz tijelo. Lijeva ruka može imati malo, to jest prednja ruka može imati malo više slobode, ali za početak najbolje i nju držati usko pribijenu uz bradu i laktom usko pribijenu uz tijelo. Prednja strana, prednja noga, prednja ruka će vam biti ona koja vam je slabija, tako da kod dešnjaka to će biti lijeva strana, a kod ljevaka bi to bila desna strana. Nakon što smo stali pravilno u gard, to bi trebalo da izgleda nešto slično kao ja ovdje. Prvi udarci koje ćemo vježbati danas jesu direkti. Direkti, kao što im ime govori, jesu direktni udarci koje puštamo ispred sebe. Udaramo ih ispred u jednu metu. I da bi pravilan direkt udarili, moramo pružiti ruku maksimalno dugo koliko ona može. Puštamo direkt ispred sebe. Ako smo ga pravilno uradili, sa jedne strane ćemo se zaštititi ramenom, a sa druge strane bit ćemo zaštićeni šakom u predjelu glave i laktom u predjelu tijela. Kada želim vratiti prednju ruku, u isto vrijeme puštam zadnji direkt dok vraćam prednju ruku. U istu metu gađam, također, ovdje je meni mikrofon, malo mi smeta da vam to pokažem lijepo, ali štitio bi se ramenom kao ovdje, to bi bio pravilan zadnji direkt. S druge strane, želim da imam ruku na bradi i lakat blizu tijela, da budem zaštićen s obje strane. Vraćam ruke nazad. Sada ćemo da radimo ta dva udarca čitavu rundu, naizmjenično 1-2, pauza, 1-2, pauza. I to radimo čitavu prvu rundu. Počinjemo sa prvom rundom. 1-2.
To bi bilo to od prve runde. Popijte malo vode i odmorite. Dok odmaramo, pratite uputstva za sljedeći udarac koji ćemo vježbati opet iz garda, a sljedeći udarac jeste uppercut. Uppercut, opet kada počnemo da radimo, počet ćemo sa prednjim, zato što je on bliži meti, protivniku bilo čemu što želimo da pogodimo. Kada želimo napraviti uppercut prednji, moramo za razliku od direkta napraviti blagi otklon, da bi udarac bio jači, da bi imali više zamaha tijelom, da ne bi udarali samo rukom. Da napravimo otklon, to znači da moramo zamijeniti ramena, poziciju ramena. Zadnje rame će prijeći naprijed, ruke su i dalje u gardu i sada ste uspješno napravili otklon. Također malo i dodatno i čučne u isto vrijeme. Odavde spuštam blago ruku i udaram je od poda prema plafonu, završavam otprilike u nivou svoje brade. Nakon što sam završio prednji uppercut, istom putanjom radim, pošto mi je zadnje rame već nazad, zadnji uppercut i također završavam ga u liniji sa svojom bradom, sa druge strane čuvam se rukom, usko uz tijelo i usko uz bradu. Nakon što sam uradio dva aperta, vraćam se u početnu poziciju garda. Otklon, vratim se nazad. Sad ćemo raditi to čitavu rundu, dva aperta. Počinjemo sa drugom rundom.
Druga runda gotova. Popijte vode, odmorite. Sljedeći udarac koji ćemo vježbati jeste krošet. I to će biti zadnji udarac u seriji ručnih tehnika koje vježbamo danas. Ponovo počinjemo sa prednjim krošeom i kao kod aperta da bi udarili prednji krošet tijelom, a ne samo rukom, moramo napraviti otklon, zamijeniti poziciju ramena. Sada, za razliku od aperta kod krošea, on je udarac koji ide sa strane i ide putanjom našeg ramena u liniji sa ramenom, ne ide nigdje od dole. Tako da dakle napravimo otklon, odmičemo ruku sa strane pored naše glave i u isto vrijeme podižemo lakat. Završavamo krošje ispred sebe u liniji sa svojom bradom, jer tu će nam negdje biti otprilike meta. Kada smo pravilno udarili prednji krošje, odmah nakon što smo došli do linije sa našom bradom, zamahujemo i zadnji krošje istom putanjom, odvajamo ruku od brade i široko idemo okolo, podižemo lakat, podižemo rame. Ako smo pravilno uradili krošje, trebalo bi da nas naš lakat i naše rame zaštiti od kontranapada s jedne strane, a sa druge strane treba da nas zaštiti naša ruka koja će biti u poziciji garda. Sljedeću rundu radimo samo 2 krošeja, čitavu rundu. Počinjemo sa trećom rundom, samo 2 krošeja. Fucker. Ajmo. Treća runda gotova. Popijte vode, odmorite. Sljedeću rundu, pošto smo završili sada osnovne ručne udarce, počet ćemo da vežemo kombinacije sa nogama. I to ćemo raditi sa osnovnim nožnim udarcima, a to su low kickovi. Prva kombinacija koju ćemo raditi jeste prednji, zadnji direkt, prednji krošje u glavu, završavamo sa zadnjim low kickom. Low kick ćete bacati lagano, pustite nogu, nemojte puno da komplikujete, zamislite kao da šutate loptu, samo što vam je bitno jeste da na kraju nogu okrenete u smjeru
mete koju želite da pogodite. To bi sada na zamišljenom protivniku bila otprilike vaša butina i probajte, zamislite kao da udarate cjevanicom, nemojte da gađate, da udarate donjim dijelom stopala, odnosno risom. Dakle, low kick se udara cjevanicom, završavamo sa njim kombinaciju. Ajde da se pripremimo, idemo da krenemo sa sljedećom rundom. Krećemo polako sa 4. rundom. Četvrta runda gotova. Popijte vode, odmorite. Ostala nam je još jedna runda, tako da stisnite još malo. Idemo to da završimo u stilu kao što smo krenuli. Kako ćemo raditi zadnju rundu? Počinjemo sada sa zadnjim direktom. Prvi udarac koji bacamo jeste zadnji direkt. Odmah nakon njega slijedi prednji kroše u glavu. I treći udarac koji slijedi jeste zadnji uppercut u glavu. Dakle, direkt, kroši, uppercut. Nakon ovog uppercuta pravimo blagi step naprijed i puštamo prednju nogu kao prednji low kick. Opet u predio butine, pokušamo da udarimo cjevanicom, nema veze što udaramo na prazno. Još jednom ću pokazati, onda idemo sa rundom. Direkt, kroši, uppercut, prednji low kick, vratimo se u gard. Idemo krenuti sa treningom. Počinjemo sa zadnjom rundom.
To bi bilo to, 5. runda gotova, a sa njom gotov i trening. Popijte malo vode, odmorite. To bi bilo to od ovog treninga. Ako ste ispratili do kraja, onda čestitam, uspješno ste završili svoj prvi trening kickboksa. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, ako ste uspjeli da trenirate i naučili ste nešto novo, podržite moj rad tako što ćete lajkovati ovaj video, pretplatite se na kanal i komentarčite, napišite mi ako ste probali trening, napišite mi kako vam je bilo, da li ste mogli da pratite tempo, da li ste se umorili, da li vam se sviđa ovakav tip treninga. Imam planove da snimam još ovakvih treninga, serijal ovaj po pola sata, da na neki način učimo kickboks kroz te kratke treninge, tako da ako želite to da nastavim da snimam također, komentarčite mi dole kako bi znao da li to ljudi stvarno žele. To bi bilo to od ovog treninga i ovog videa. Već sam sve rekao, lajkuj, šeruj, subscribe-uj. Vidimo se u sljedećem videu vrlo brzo. Os!